Inggih ianing baosang mekadi putrandane patih bande swario punika Dewa Ratu kuyakti jati-jati ten wenten sesamen danene iriki ring jagate ya napike mawinan sekadiasa punika riantukan putrandane patih bande swario punika juga kedulurin pradnyan pisan yan pradene rerehang punika sesai sek gorek au kelor bah bedek sekancaning sane maurip iriki soring akasone
awit sangkaning kejegegan tur pradnian dan pendah waluyaning penyerwadianide Dewi Saraswati ya. Nike temawinan raris putrin dane bande swario punike dados tetuladan dados nike condering jagati dane dia katang kali yang buat pesengan putra dane patih bande swario sane jeget meduluran pradnyan punika boyolian wadah mau pesengan ni dia tantri ya mangkin lanturang titiang nyari tayang ni dia tantri punike tangkil ring ipun dane ya malih nyane jumujug ni dia tantri ngungsi genah ipunda nene sahoje gegancangan pisan riantukan ni dia tantri rauh saho gegesona nuli digelis ne makin kejagagin antuk ipun dan neneknya antuk semalih nyane ibun dane dia tantri rita kala punika nyambat sare ipiana
kadulurin antuk semite sane kelintang nyunyur manis pisan. Ne mangkin mabaos makadi ibundane ni dia Tantri uduh ne ke dewa dia Tantri pengantungan jiwa permanan ibune dong dadi buku tuduhan iseng raso yang ban ibu lamunan jani sedang lunga idewo teko ane jani tekening ibu Uduh ne keceneng dia Tantri pengantungan jiwa permanan ibune na dong pakang idewa dini idewa negah ngajak ibu marune mandek bawos ibundane ni dia Tantri sekadia sapuni kupit dewa ratu gegancangan pisane mangkin nyajakin ni dia Tantri sampun ni dia Tantri wenten ring ajeng ibundane nuli gelis ne mangkin ngot ngaturang sembah ring ibunyane
bilih sampun dia tantri wenten ring ajeng ibunda nene dewa ratu agung ne mangkin kaplekur kagelut minakadi ibunda nene uduh neke cening dia tantri idewa mas mirah ibune tua idewa melah ane jani dini idewa merembuka nega ajak ibu cening uduh cening dia tantri okan ibu idewa apa keane dadi jalaran apa tuah ane ngadakan totonan cening sawireh dadi melenan pesan goban ceninge tepukin ben ibu tulio pucuke kucing jeung ocem pelihat idewone apa laksana beratane jen mirip ane dadi jalaran kewah idewone jen kane ngadakang dadi sebab idewo tepukin bani buat banyak wow mandek daging baos ibunda neni dia tantri
misesed ring ipiana ni mangkin matur nimbal punika penyeruan dan ini kuya geti inggih pidaging nawegang urun titiang nyarengin matur amadre uyakti wantah patut pisan sekadia sapunika ton titiang putrin iratu ngarada selaka Okan Ratu Wiyakti Pradnya sampun sering pirengan titiang negesin inganan tetembangan paluwakil utawi daging-daging selukune sampun pasca pisan.